Manchester United ntiyigeze mu myaka yayo yashize yisanga isoko riba abataka bahari ku isi batanu bagakora ama movement bakajya mu makipe akomeye Man U irebera muri rutayizamu. Man U ya making agashaka ahubwo babiri beza bataka yabagiye bafite yego byibura ikabira aho ngaho. Ferguson yatindaga ku kintu cyitwa kugira abataka umukomeye cyane nundi w'umusimbura. Hari n'igihe yatungaga babiri bakomeye Tevez, Rooney, ibyo bintu yigeze kuzajya bikora rwose. Andy Cole ndetse igihe cye na York n'ibindi nk'ibyo ngibyo turabona na Sosha na Batedi Sheringham barabasimbura barabasimbura. Muri ibi bihe iri kumbwira iki kintu cyo kuba Man U ari aho iri kwifuza, ba Alexander Isaac ntishobora kugira igitekerezo kubera iki Alexander Isaac mushyire mu gaciro kweli mutazanekera Europa League. Ahere Vita Yokeresha amubwira ati Ruben Amorim uri coach ndakubaha, waramfashije wankize ku ikarita rwose ndakubaha, urabizi twageranye ku bintu byinshi ariko rwose mbabarira nawe wapira nta ka Europa mbabarira wo kabyana ngo ri bana nabivuganye avuga ati rwose nta kibazo uzansangayo sindayisahura muri uku kwezi kwa mbere uzansanga ati twarabivuganye nibyo ariko se kweli ize gukina ibicyonga haswa na Tottenham finale inkuru yabaye indi abantu bavuze ati none irarimbutse. Icyambere urabona ko irabona abantu nyine navuga ngo classe ya kabiri. Icyo ni icyambere. Yego. Ikintu cya kabiri kizakwereka umuntu uri gusubira inyuma. Iyo position arimo, ibyo biharimo, uwo mwanya arimo. Bimara igihe noneho agatangira gusaba ibintu biri munsi y'ibyo yara menyereye akumva nabyo ntacyo bitwaye. Dusigaye twicara tukavuga ngo erega Man U kuba yaca muri Europa League ikagenda ikayitwara ikabona Champions League qualification ngo itsoke ngo azilongazi baciye ngo bakayibona. You see? No ngo twamaze kubona ko urugamba rwo kurwanira muri ligue imbere rudashoboka ruragoye ko twabona mu makipe ane. N'iyi season nabigusubiriramo Chelsea ndi kubona Liverpool ko niri kwibaka Arsenal hari na Man City biragoye nabiguhamiriza yuko ariko urutonde rw'amakipe atandatu abarizwa muri atandatu ya mbere simaze kurusoma wumva cyane. nta Man United niyo yaguze nabi, niyo yaguze abakinyi baki Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, nta rundi se nakandi kana kwitwa ngo ni Bieke bazaniye kihore kandi Manchester United muri izo sheshatu ziheruka yaravuzwe ku isoko, yavuzwe no kuri Nicholas Jackson. Chelsea bavuga ati mufite ijana batumugumana umukinnyi wayo. Ubu ngubu bageze kuri ya ndurugaje avuze ati nijya no kubiciriritse sava turabona ko ari cyiza. Biravuga ngo birakwereka abakinnyi iri gushaka na level bariho n'abakinnyi n'ubundi bagenda bakisunikira muri wa mwanya. Ndaza kugera wenda kuri abo ngabo. Yego. Ndahavuye. Iyo ni ingingo ya kabiri Samir. Ngo intambwe ya nyuma rero yo gusubira inyuma. Twahereye ku kintu cya mbere cyuko ibyo wabaga ugenewe ntubibona. None position urimo itagukwiye ugera ukayakira iyo mediocrity ukayentertaining kamenyera kubaho nabi. Yego. Ikintu cya gatatu cy'umuntu usubira inyuma ahorana imishinga ariko itagigira ikintu cy'imibyara. No kuvuga ngo ubwonko burabutekereza ariko nta kintu na kimwe ashyira kuri tere. Niba nakubwira ko abantu babagabo baturushije ubwenge ikintu cyonyine bashoboye gukora. No ngo iyo ari nawuzemo na president wa Nigeria yiyamamaza abwiye abanya-Nigeria ngo yama thinker and yama doer. Ndatekereza kandi ndanakora. Ntago afite inkunga y'ibitekerezo gusa. Nagari kamananga. Unyibukije ati kamananga kuri ahangaha mushaka ko muyobora iki. Unyibukije n'umudamu nabanga ejo bundi kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro kitwa Password. Yego. Nushaka gutera imbere ntabwo nibuka izina rye. Nushaka gutera imbere ujye utekereza ushyira no mu bikorwa. Basi byanga ariko wabikoze. Umva icyo rero nandi kuganishaho Samir. Muje ibintu bitatu ubwo kuri mane kuri iyo ngingo ya nyuma yo gutekereza ariko ntikore nuko umushinga wose ujya kubaka ikipe byibura ugira progression each and every season ukavuga ngo bahereye A0 bagenda bubaka ikipe bubaka bongera progression igenda ifatika. Now twavuga ko chance yabo isa naho imeze neza. Twahera nko kuri za Liverpool ajya kwigarura icyubahiro Jurgen Klopp yatsindiwe kuri finale ya Europa League na Villarreal murabyibuka. Yego. Araza kuri finale ya Champions League arakubitwa na Real. Aragaruka arayitwara Champions League araza twara championa. You see? Ariko nabwo wareba nk'amanota Man City yamushuye muri zo championa yamutwaye bikaba rabira ubona bigoranye nyine. Ubona bifatika. Ubwa mbere Arsenal yasagaga gutsinda match imwe Man City gatwara igikombe.
ubwa kabiri yarushijwe amanota 2 niba atari 3. bivuze ngo progress kuri Arsenal biragaragara kuko n'inshuro Guardiola yikanze ku ntebe y'abasimbura Paris saison ziratandukanye. Uribuka Minisuna arati igitego Guardiola kikubita hasi asigaje 1-1 na Ortega ira match yayitakaza byari niyayinganya gusa byari bube birangiye cyane cyari igitego yagitsinda iroza deal done Arsenal yatwaye igikombe. Now I want to emphasize on this bigeze ku cya gatatu nicyo nari nshoje cyo kuba no kuvuga ngo ahantu imishinga ugize urayitekereza ariko kwishyira mu bikorwa bikanga. Ndi kuvuga ukuntu Man U muri iki gihe yihindura abatoza ubona itaragira icyo bita right direction yo kuvuga ngo who is the best coach, twaseringa project akayiseringa abakinnyi bajyanye nayo tukiha igihe tukayubaka tukagenda gahoro gahoro byashaka bigatwara imyaka 3 ariko ukabona biragenda neza. Bari muri change kandi change kuri coaching staff gusa change zinabera no mu imbere mu bayobozi b'ikipe. Sinzi ngo bazanye Daniel Schwartz ngo bongeye batandukanye ngo bazanye ngo yagiye donc bahora bahinduranya bameze nk'amavubi no abantu nabonye babaho batagira gahunda ibintu ni nk'umuyaga aho bajyanye bameze nk'umupira w'inyarugenge igihe cyose bavuga ngo tubyegeke kurindi. Yego this transfer rero niyo nshaka gukomozaho ya Rutahizamu imbabaje cyane kubera ko Samir Zirkiza ajya kugurwa Rutahizamu Rasmus Hojlund ajya kugurwa was the same profile idatandukanye nabusa n'abangabo bose iri kuvuga kandi abangabo babirovuze ni miliyoni 5. urimo urabibona miliyoni 5 ko nyenda byibuka Ivan Toney yari ku isoko yarasobanuye ngo iyo interview sinzayibero twanayivuzeho ibintu byinshi hakurya na ba Ben avuga ngo nge nta inshuti zacu bavuga ntabwo bagura Rasmus Hojlund icyo gihe Harry Kane yari available banga kumugura baravuga ngo tuguze Harry Kane wo mu myaka 3 iri imbere. Rero ni naho mvuga ni na Manchester United ntabwo ikinira akora ku isoko gidasanzwe ahubwo ndimo ndabona ahubwo genda umutozo mu kugenda asana areba utukuna huza ariko ntabwo arubaka nawe sector y'ingenzi ubwugarisi kandi ubwugarisi wera mu izamu. Iyo utarubaka hari ahantu rero my dear friend uba urimo kubaka inzu hejuru ugashaka gushyira beto hejuru y'inzu kandi hasi ari icyondo. Kubaka etage ukabanza fondation y'icyondo ugashaka gushyira agasima hejuru birago tanze kunze birago. Uko niko mbana maze ko na Manchester United ubuyobozi uramutse mubaye hafi bukumva icyo gitekerezo nimba bayemeye philosophy y'umutoza nuko bagomba kumubakinga ku isoko bishoboka hanyuma no bagasigarana ihurizo cyangwa se ikizami cyo kureho bashyira abandi bakinyi umutoza adashaka. Nkuko nje nkunda gutanga urugero kuri Chelsea Ben murumbyuka Poch afite abakinyi 90 yego batagenda toza abandi mushaka ko bajya abandi mwiranje bitwa bakadukuri bara bitwa bamenda bitwa bande ya bitwa wa wundi wa munyamaroke togande Asimuziyeche batimo Verineri na Marines kakiza niko yese bande bose ye na Poch warabye byari nagoye hane abakinyi bafite ibikontra binini cyane bari baje umwaka ro wabandi ba Aubameyang bande bose timushaka aho bajya jewe nzatoza bazi ko Aubameyang bamubwira ariko basobanura Aubameyang na Jackson atoya ndatunga Jackson sino ngo Aubameyang yego mushaka aho ngiye mu mikipe yanjye nawe ucaka mubangurire mungurire Korpama mungurire ndende ndafata abo nshaka abo nashaka aho muzabajyana simpazi. Na Manchester mbona iki kintu gukora niba aho umutoza abakinya keneye nawe badakeneye abaho ubuyobozi bushaka bubashyira. Ikindi umuntu yavuga nuko haba abatoza bazi kubana n'ama equipe mu bibazo byabo akabasha guterateranya. Nge natangiye kugira impungenge ntangiye kubona avuga ko ari satisfait cyangwa nyuzwe nuko ari kubona abakinnyi afite sofa. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri buriya impamvu zo kugura abakinnyi ziba nyinshi. Edi numva nakoze isengesho nsengera United gutwara Europa League biranga cyayi kina Tottenham ikina na Tottenham Hotspur kuko numvaga izaba impamvu ifatika yo kugura abakinnyi cyane bishakaga ndeka nongere migusubiriremo n'uyu munsi kwa kabiri
uko imyaka ishira tubona United idakomeye turi guhomba twega abakunzi b'umupira kuko ntacyo tureba Premier League ntacyo tubona rega United itari muri bino bintu kuko ni ikipe ikwiriye kongera uburemere n'uburyohe bw'ishampiyona dukunda turi benshi. Abonoma nuza amafaranga igura cyane ntuza amafaranga igura se cyane. rero iyi shampiyona dukunda ubundi wamenye iyo ariyo Man United ikomeye nibwo wamenya ngo iyi shampiyona ni nk'ubu Arsenal yakomeye, Liverpool ikomeye, Manchester ikomeye nayo. kuba rero tumara umwaka tukirenza undi tuyibona rwose byoroshye kuyitsinda twe turi guhomba nk'abakunzi b'umupira. Ariko icyo nakubwiraga ari impamvu zo kugura abakinnyi. Impamvu zugura abakinnyi ni izihe? Buri inanirwa gutwara Europa League nahise mbibona ko bigoye kwizashora amafaranga ku isoko. Iyiza kuba ari ikipe izakina Champions League uyu mwaka ikaba yaratwaye Europa League igiye muri Champions League yari kwiyubaka binatubona none na Premier League nayo gushobora gukora ikindi kintu kirenze. Ariko nureba amakosa yakozwe mu babanjirije Ruben Amorim bundi nka Erik ten Hag kuba uyu munsi ari kwitaba urukiko. Ni gutugura abakinnyi mu bakinnyi bose waguze akaba nta numwe uyu munsi ikipe ishobora kugenderaho kwifashisha vure nta numwe. Urumva ikibazo hano kiri uzi ko ikipe iri kugendera ku bantu no guhemuka. uzi ko ikipe igirwa n'abantu ba Ole ni Maguire ni Bruno Fernandes ho bazima se rega nayo mane nzima iheruka ho bazima. Ariko urambwira ko mu bakinnyi bose umutoza waba mu myaka 3 habuze umukinnyi numwe wasigiye equipe warashoye amafaranga nkayo Erik ten Hag yashoye. ni igihombo kira gikomeye. Icyo rero bisigira ikipe igihombo gikomeye ku buryo nge nabwiraga ngo umutoza ashobora kuza akamenya kubana n'ibibazo iyo equipe ayisanzemo noneho akareba uburyo ashobora kuba yabikemura. Ntabwo nge bashimishijwe n'uburyo United iri kwiyubaka par rapport y'uburyo umwaka ushize imikino yagenze. Nge n'ubwo kuri mwaka w'imikino numara kurangira ukuri burangira uko ariko kose nifuzaga ko batwara Europa League kugira ngo biyubake. Numvaga nshaka kugira ngo bapfukame nk'ahantu bavuga bati tubabarire Mana Nyagasani uduhingabire yo kwibagirwa ibitubayeho muri no mwaka w'imikino none batangira urugendo rwo kwiyubaka kuko noza kurunguruka uburyo amakipe ari gukora isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ugafata defending champions Liverpool wabaye akabiri ugafata uwabaye wa kabiri ugafata uwabaye wa gatatu buriya wahora afite ukuntu ateye ubwoba uri kubyumva ukareba impinduka kutihangana kwa Tottenham Hotspur ku mutoza Ange Postecoglou bifite message ikomeye cyane uri kubyumva. Ukareba amakipe ukuntu ari kwiyubaka wowe ukambwira ko maze kwinjiza nk'abakinnyi babiri gusa biracyataye impungenge. mane none igisozo ura mwaka w'imikino shize cyasha gikomeye yari ifite yari umuzamu yari n'urutayizamu muri abo bose myanya ibiri yari icyasha nta numwe irasinyisha ariho hana yakwiye kuba yari ku bwawe Benjamin ku bwawe United yarangiye ku mwanya wa 15 yinjiye isoko nkuko abivuze na equipe mu myaka 20 ishize ifitemo Premier League zirenga 10 myaka 20 Naka bakunye nugera 2005 yes na zirimo 2005 ni imyaka 20 2005 nta zirimo arimo nukuvango yari twaye 27 ni champion neshanu yego kugeza 2013 ntacyo reka tubyemere ni nyinshi cyane nazo ni nyinshi kuko irusha izindi zose uretse wenda City je muri iyi myaka 10 ishize gatwaramo 6 n'atari 7 umuntu yakibaza ngo ku rwego rwo kwiyubaka yagombaga guhera kuki cyo ni cyambere. Wowe nka Benjamin urebye Manchester United yagombaga guhera kuki yagombaga kugura nde yagombaga gusohora nde nibyo dushaka kuvuga ngo ni projet barimo. Ariko nanone projet kuri Manchester United yo gutinda cyangwa se yigiye kirekire kuri equipe nka Manchester United akenshi birarambirana. Yagombaga guhera kuki kurinde rega ibyago bibaho wari kuzi ikipe yatwaye igikombe ikintu biyibyarira. Buriya ibintu byahombeye kuri finale ya Europa League ririya joro ryari ribi ku bakunzi ba United nongere bibasubiriremo. Cyo ni icyambere. Icya kabiri Ruben Amorim afite kurwana n'ibintu bibiri bikomeye cyane. Afite kurwana n'igihombo cy'abamubanjirije niba ari uri mu mwanya kuko uyu munsi muri kibi cy'umupira ubukoza amakosa akigendera biba birangiye ubwo uje mu nshingano arwana nabyo ubwo niwe bireba ntabwo ngera kwitakana
ntiyatinyuka kuvuga ijambo ry'uwamubanjirije mu kanwa ntabwo bikunda ariko twe tubirebesha n'amaso turabibona uri kubyumva akarwana n'ibyo bintu uko ari bibiri kuko kiriya ni igihombo kigaragara tuvugishije ukuri gukora merikato zigera muri 6 mu kwa 8 no kwa mbere ukananirwa kurakuramo n'umukinnyi n'umwe Edi uzana abo mwabanye kiriya gihombo kirashegesha cyane pepe mu buryo bukomeye niba rero kigiye gushegesha ekipe nakunze ijambo umutoza yavuze ejo bundi arimo avuga ngo biradusaba ubushishozi kuko natwe turamutse twinjije nk'abakinnyi puru kwinjizamo gusa twaba dukomeje kujya ahantu habi dukwiye kuba turi abantu bashishoza kugira ngo tuzane umukinnyi bano basore babiri binjiye muri Man United bagiye kuvunika mu buryo bukomeye cyane uyu Brian Mbwemo n'uyu musore witwa Mateus Cunha ni abasore bazagira imvune zikomeye cyane kubera ko ntago bafite abandi bantu benshi bo kuzaza kubashyigikira warumbaje ngo ari guhera kuki ngiye nkurikije ko United yari yitwaye mu mwaka ushize byaragaragaraga yuko atake yabo ifite ikibazo kiremereye cyane iriho abakinnyi bose badafite ubushobozi bwo gutsinda ibitego nta nimero 7 United igira nta nimero 11 United ifite nta nimero 9 ifite abantu baraho gusa sinzibagirwa match ya Wolves yanze kumvamo na nijoro ndaryama nkayirota Patrick Dorgo yatunganyije pass asohora umuzama mwegezayo ayihereza kugirandi kurambika y'ikirenge biramunanira uri kubyumva aya warashye oya ikibazo si yanjye nari ndimo ati n'uyu n'iki gitego uri kubyumva ko urumva ko impamvu igaruka cyane arimo imbaraga zipari iyo pass ntuyibuka oya ndayizi ariko we impamvu reka tware ira match Manchester bayine muri karito mutuku ya Bruno Fernandes ariko uribuka iyo pass ya Madrid ndayibuka cyane nase so ubushobozi ndayibuka cyane n'urubisho cyane rwose nabonaga rero yuko karite iza kuza ko hari umuntu uri ntago cyagitego ari kukirata biragoye pe byari bigoye rero iyo ni karite iyo nicyo bita karite urebe aba mediateri ifite uyu munsi mbashimira ko bayibwije ukuri ko mugabo utakuriye kubakorwaho witwa Casemiro n'umutoza ejo ndabivuze mu conference buriya Mediana United ntabwo nyibona nk'ikibazo gikomeye cyane nanjye ntago ikibazo ntago ndakemanga muri Mediana urabona ko n'abantu bafite kuko bashobora gukina tunongera amasengesho kuri Mount bitaza ku Mount azageraho yikamufura b'umuntu umeze neza cyane ko Mount buriya nawe yica imibare ya Mediana ya Man United bisaba kongera Mount kirekangira ngaho hari wa mugani hari terime ikunda gukoreshwa muri Barua League muri Barua League hari terime ugomba gukoresha yitwa icyuhagiso Mount akeneye niba ari ukumuhagira niba ari ukumubombeka bamubombeke Mount yongera garu Mount urica imibare ya Maniyo Mount akeneye icyuhagiso Mount ntabwo uri umediateri wo kuba utashingirwaho imibare ntabwo bikunda nawe uri kujya mu mubare w'igihombo utaza ngo kwezi 30 zirenga miliyoni 60 ni igihombo kiremereye Mount tobarire ureka kujya mu gihombo uri umuntu w'umutaramu turakwemera wahagurutse neza uza neza muri Chelsea unagenda rwose wari ubifitemo n'ubushake buhambaye tubare ntubigihombo ariko nge mbona Manchester United kurokorwa kayo kibebe yari mazemo bitari gushingira ku isoko gusa kubera ko nago ari kwizera isoko gusa kubera n'amafaranga yari yashoye mu myaka 3 ishize $129 z'pound nimwe amakipe atatesha amafaranga ya spendings amafaranga menshi muri transfer muri Premier League yose nibyo twavugaga urumva ntago yakwizera isoko kubera byabazo bya PSR urokokani kugira ukoramo hari ukuntu utabashobora kwinjiza byubuze wakizera mu gusohora nabifite ku isoko yashyizeho barajya kwako nk'ubu ngubu reba nka Jadon Sancho bamuhereza Chelsea by obligation buy yari $25 z'pound aka kanya mani iri kwemera $15 ico cyaragabanye se yari kugurwa muri Isamo yego ariko igikomeye nuko agenda icyo bashaka ko agenda Garnacho arimo baringinga barako yabona ikipe imugurane amafaranga babona igiciro umunsi kundi kiragabanye kabatangiye 30 bigera kuri 40 ubanza mu minsi imbere zagenda kuri 25 Anthony nuko baramushakira kuba udafite ubushobozi kuba utashobora kwinjiza abakinnyi ushaka ngo ukosora ikipe ukaba no udafite n'ubushobozi bwo ko wasohora abandi kubera agaciro kabo kagiye kamanuka isura bafite ibibazo byose bihuje ubona ko Mari ntabwo ari kwizera isoko gusa kugira ngo ayubake amahirwe ngo nyaragize wawuze uvuga ngo ko bataratwaye cya gikombe byabate ni ibibazo bagize cya Europa League ako nge mbona bafitemo n'inyungu kubera yuko kudatwara igikombe barakifuzaga igikombe nka Europa League ariko kwinjira muri iyi sezo ufite ibyo bibazo byo kutagura no kugurisha biri kukugora ntaga pressure kandi nuko byuze nta marushanwa bire bafite
iyi squad iri ahangaha uko ari nto kose byuze yinjirana akarwana na shampiyona byuze akareba uburyo yakora agasquad ka Mourinho akareba amarushanwa imbere mu gihugu adafite iyo pressure yindi imusaba abakinnyi benshi bo kujya gukina amarushanwa y'Iburayi